Dobar dan svima. Krajem novembra 2022. su u Podgorici u muzičkom centru održani prvi crnogorski dani arhitekture. Iskoristili smo priliku razgovarati sa predavačima. Arhitektura u vremenu interneta biva pogrešno protumačena kao slika, kao razglednica, lišena svojih ostalih karakteristika, procesa i konteksta. Želimo približiti vas arhitekturi, a prostor koji vas okružuje približiti vama, kako bi ga zajedno sa više pažnje promatrali i učinili što boljim mjestom za život. Dobrodošli. MVRDV ili MVRDV. Kada bih morao da izdvojim najizrazniji studio Evrope, vjerovatno bih rekao MVRDV ili MVRDV. Winnie Maas, Jacob van Rijs i Nathalie de Vries su 1994. formirali studio, koji u godinama koje dolaze sebe pozicionirao visoko globalno, kroz analize, lucidnost i hrabrost, da određene prostorne koncepte preispitaju i postave nove, makar i pogriješili. Danas rade svuda po svijetu i brinu o zemlji, održivosti i budućnosti, uključujući u proces projektovanja zajednicu, ali ne gubeći moment živosti koji ih krasi od prvog dana. U njihovo ime Valentina Kjapa-Nunez. Uživajte. Dobar dan, Valentina, kako ste? Fino, hvala. Ovo je vaša prva posjeta Crnoj Gori. Da, tako je, drago mi je što sam tu. Prije svega, da li znate kako se na našem jeziku izgovara MVRDV? MVRDV. Malo teže je u startu, ali se ubrzo naviknete. Da li možemo govoriti o jedinstvenoj MVRDV estetici? Od ranih 90-ih, od Vozoko zgrade ili dvojne kuće u Utrehtu, preko jako važnih projekata socijalnog stanovanja u Madridu, Karabančelu, kao što su Mirador i Čelosija, pa do vaših najnovijih ostvarenja, da li možemo govoriti o jedinstvenoj estetici ili ipak o jedinstvenom pristupu MVRDV studija? Da. Mislim da sam i danas, u sklopu mog predavanja, pomenula kako je interesantno primijetiti kako su se strategije održivosti uvezale u DNK MVRDV studija. Bio to jedan slajd iz rane faze, Expo paviljon u Hanoveru iz 2000. godine. Tu se može vidjeti integracija različitih stvari u gustinu objekta. Sa slaganjem različitih pejzaža, proizvodnje energije, proizvodnje hrane, uključivanje vegetacije i socijalnih prostora, ako to uporedite sa projektom The Valley, koji je nedavno otvoren u Amsterdamu, gdje je riječ o objektu ogromne gustine, koji kombinuje i javne prostore, kancelarije, stanovanje, ali pokušava integrizati humanost u jedan takav objekat sa personalizacijom terasa, ali i velikim brojem javnih prostora uz upotrebu vegetacije. Rijetko se bavite lokacijama koje su divne same po sebi. Čini mi se da vam je bitnije da učestvujete u saniranju nečega što bi mogli nazvati crnim rupama grada. Da li to predstavlja izazov za vas i koje arhitektonske alate koristite u takvim situacijama? Da, ponekad može predstavljati izazov, ali ga se trudimo prevesti u mogućnost. Ono što je dio lokacije je osnovni dio čitanja nje.
Trudimo se kroz uključivanje prirode samog okoliša, ali i lokalne zajednice razviti proces za djelovanje u takvim sredinama. Lično ste bili uključeni u projekat Green Mile u Mumbaju, gdje ste sanirali prostor ispod nadvožnjaka autoputa kroz cijeli grad. U kojoj fazi tog projekta se uključila zajednica u proces? U projektu Green Mile zajednica je zapravo uključena jako dugo. Cijeli posao je počet od strane lokalnog studija i oni su bili u materiji mnogo prije nego se MVRDV i uključio u projekat. Tako da smo naslijedili ogroman broj odličnih analiza i ispitivanja same lokacije, tako da je naša intervencija bila relativno mala u odnosu na neke druge projekte na kojima radimo. Ali smo se trudili odmotati jednu traku koja će povezati različite ciljeve i programe u jedinstven prostor, kako bi se povezali sa zajednicom. Na primjer, jedna od soba na našem javnom prostoru, zovemo je soba biblioteka, gdje djeca iz okoline koja nemaju mogućnost naći prostor za učenje kod kuće, mogu doći i raditi domaće zadatke i razvijati se u okviru jednog inkluzivnog javnog prostora. Mnogo je istraživanja u radu MVRDV-a. A opet, vaši objekti djeluju jako živo gdje god da se nađu. Ako su istraživanja objektivnost, da li u vašim projektima ima mjesta za intuiciju i subjektivnost uopšte? Kind of a vivid moment in that MVRDV project. So, what about intuition, about that subjectivity in whole process? Is there any place Da, for something like that? ali mi ne želimo bazirati naš projekat na tome. Uvijek je to sastavni dio procesa. Ali nama je važno da objekat stoji na čvrstim nogama, objektivnosti i funkcionalnosti. Želio bih završiti ovaj razgovor na sličan način kako ste vi završili današnje predavanje. Kako gradimo gradove budućnosti? Da, mi volimo završiti prezentacije uz listu želja za budućnost. Gradovi bi trebali biti inkluzivni, srećni, samoodrživi, sa velikim učešćem zelenila i na kraju krajeva lijepi. Valentina, hvala na svemu.